utwithikisi kwisala ithimi kivathukania sia kiseveni na ukatukwatenge kwisala page yetu ya Facebook lani ya DNFM -wase witu vinya witu ti wakatano uu wa matuku 19 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 twina ibuso ya kwithiwa na unenania wi mwanya na unenania wa bata na mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka twinanisia maundu kivathukanio ala maende na kukitika na kunena wa muno thinu ya Kenya na twina utandu kwa kwithiwa indi atuthocha vakisione cha Karen nikenda withi nitwethwa na ibuso ya utumwani nake na kuta mwithikisia withiwa na wasungika amwe mama kulio ala withitwe namo kukonia maundu kivathukanio ala maende ndio thocha nikenda withi nitwakwatiania imwe mpaka muthia wa unenania witu. Karibu sana His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka thini wa unene witu muthanani wa umuthi nambe ni muvea kwa kututhocha. Karibu sana Bonventure na edukisi ondema kisese cha thiani vinya witu wase witu vinya witu nikwatia kila mundu niwende na kuumbanesia masiku kwala membe witu nitwizonene itina twinyiwa. Asante sana. Unena ni otu twaise mheshimiwa ibinda gila kwina uneni mwingi na ibyo bingi ya kisiasa na muno amwe ma atongoi kuoneka maikulia ubano waku kana nyai cia kunthine wa utongoi na maendeleo manthino ya Kenya kwa ibinda ila withitwe wi katika miane utongoi kana uthukumi wa mwenende miaka ikawetwa 50 miaka ikawetwa 40. Asante. Mwezi na ta nusi ya Ruto imwane osenzi muthei ila Kibaki weta upumbavu na nyiviwe tamujumbe wa Kitui North mwaka wa 1986 mwaka wa 1985 mwezi wa kana matuku 10 na naendea kwitha mujumbe wa Kitui North kuvika Kitui North ya vindu yesitwa yetwa Mwingi North na kisio kinundu kia kanene muno in fact Kitui North yayo na nene mbe wa Central Province na kindu kimwe nathanite ni na nyuvota mujumbe ngahakikisha kanena atilangania constituent desu wai constituent zetwa Mwingi West vindesu it was Kitui North Kitui North ya mbio sini wakaui wakabati all the way kubika Usweni na oyitu ina constituency Mwingi West, Mwingi Central ona sehemu imwe ya Kitui East mnonga liko course mwone ngaliko sia nuo yine Mwingi Central kwa constituency ni asia unolondo twadhanite kana tukati langania constituency isu uneto anesie ebindezu kwa hiyo na district ile DC county district ndio wa Mwingi na ndio wa Kiuso ebindezu kweta wa Far North ebindezu ngenyubwa kwa ina thina munene wa mashifta nye mwene onangwekwe kamutiane wa primary school naenda kuibitha kethekani kikia mashifta alama manyamasi andu maitu na kindu kimwe nesi nondo na kina mama makwina wathi masi ya Kalonzo sisia masiuko maikake lazino wasiuko alama maiteto kamba nondo kwa ina ng'ombe andu maitabi wa buizi hivi kwa wingo na UNZ kindu kisiokete kwa karibu hivi karibuni lakini nitwaiki ye bidii twethwa na JSU Usweni vinda moi vulikana vinda 94 sorry moi mwenyewe no mpaka Sikuru na kambaka Ngomeni na aumia ukani wa munene kwa ndete thina vindezu na alama ya nene mama jeshi nondo indosiangea wengi katoa walimeline nikatoa wanza na toza msimamo yu and maiko maile kani ato ndo nawe tanga liko nesia mandongo hii Yesu ambeo muthana Yesu motho of course ndai Kitui North motha ya inga liko sia Kitui East na hizi ni Indonesia tuko kaumina na nasio tosa utongo wa ndea Kenya
mukamba isi mkana muti awe bia umanekane telembo. All right? Yeah. Na kwa ndazu ruto mayize linola mesilete. Ko galikone ya usalama na muwo wa kisio tweke bidimo no sio number 1 priority. And of course maskulu na skulu emwe ne mujumbe wa Kitui North that time skulu ila si nguma ne Kyuso Emanga Ogaos nende waitayambe yawa na mwingi by the way modale ayobo kindu kumwe ne kine usukuma modale Africa National School ndio ya katika Kitui North oyuma school alange sautia ujumbe kama ujumbe wa mwingi North na zewe maskulu wa kumiongo Mwanza ma primary school no goma ongele kile kuyai na stima by the way ona mwingi kuyai stima by the way ngenyo kwa 85 mwingi yaini nembe wa mutomo that time na today katika historia ya maendeleo mangale kwezi si afitu mwingi ni mo katika mataoni yala maendeleo na ona bakwa ametoke kuyai kibu mangwe makuwa huku mozi watia ukembo na mambosa vai lakini mubango mwando ma Kenya ndo very proudly kwasia either project ya kiwu ya fauli na ya tuma mwingi inene bakwa ametoke ni Kiambere Mwingi Water Project ila neki bidii kabisa nundu twate mfano wa wendezo moya ambise mubango no wa kiwu wa Notoresh kuma Kilimanjaro na ila tuendete for that official opening nona kenduchu na nona kiwu kika kuna kuma Kiambere kika lizo kiimani kia mumoni na kiuka gravity mpaka mwingi andumaitu mwingi ni ufaidika mwingi ni unene ba ko na ta deliberate mubango wa nikana kisiogu kina nabeta constituency bandu wa kwambia na kumuzisi kuru ya katwambie mwingi katwanene bi mwingi lakini phase 2 ile tuziuma mamlaka ne andoma tuwe na utongwe nengwe sonene akiu phase 2 ya kibugu kya Kiambere kya lekwetha kya bikie kase kya lekwetha kya ndiye mpaka Kiso kya kya bikie Sikuru lakini maana angania onengolika na uhuru ilo okete madhiko na mama late father ainene yake ndochu kindu kya tumizo na mheshimiwa Munobe au abaluka na mjumbe nundo asia kya mepele kimenene kwethe kibetike kuite engoi kibetike asia either way we support it was very dramatic with the kibeti kikuita matungi na ngoi muno nikamuba waibona kando mete la mede by project mbozo mheshimiwa Munobe eza kwenukia hapo you constituencies yae na madhina maingi kwenye waitafanya na after 28 years na metie ending constituency sawa na of course nondo nomosi oyu ando inge mato na kwete kala mwele kama tuweto wa mayu aina ayasi aka ukaimone mwingi yakwa ya keli nondo eka ushambulia ndola matubinga kwa zembunge ne kwenda timbuchari kwenda Kiliko so nikutumia ndumaito maende na otonyoba anataka tuokie tu abendwanya katiba after 2013 nondela nangamia president 2007 yani tuokiende katiba ka 2010 maite mepangilio kana mbano kwenda kwela kia president ndonga na monino ya president ndonga mate mjumbe ne aminu ile na njere kodile akibaki no kibaki ai mjumbe wa Othaya for 35 years Luka Utia I think I was the longest serving MP miaka 28 kwa ila Ruto kwa siai ai Kalonzo Totongo ine miaka 50 mbe no bongo nondo na serve for 28 years now within